Rehefa nagnano raha efa nagnandreny mitolika ty fanjakana. Fanjakana mitoliky magnandroy mikarakara miasa fa tsy matory manao zay ampandrosony fasatsimogne président tanora mavita raha fototra fitrasa maro efa natoro mifoazany androy faka miroro lazo mitohy wafakio kerehiwe makaheranao zay président natsangany hôpital terrain manara-penitra fambolena azo antoka iandroy mahazo rano e matoky anao zahay président misaotra betsaka ny mpitondra fanjakana rehetra amin'ny faritsy androy ao misy olombavambahoaka gouverneur district ny be ny tanàna chef fokontany zay nisany miara-miasa amin'ny fanjakana misy alaly hanao zay ampandrosy faritsy androy hôpital ekôly efa tafatsangana nisasaty misalama sady ianatra fitondrana miasa sady mavita velirano faritsy androy hotany tsy milevindrano vitany gymnase trano be ny kolotsaina bazary manara-penitra ufona ny mosary nahazo fitaovam-pambole andiambale manazo antoka nahazo CSB ny commune sy ny district sofa avy pao misy fitariatrano nagnilalane iamboarine namitahitegna ny marobe erentiresa atao arabe na io sipetsokary amofome iahe fordofer raha tsy vitsy zany RN13 zany tsy manao politika antsony faritra atsimo efa mandroso be jereo fivoarana avy afananefa feno Champs Élysées lalane pepe manara-pe ny jiaby tsara be fatoizo mifankatiava tika zanaky androy mifagnampia miresahina mba hampandroso faritsy androy